Putin ula day ban job tang hapo news ngi. Ia katma persya ia kari Ukraine nrai menta. Ula peniap wat ia shibun ki mensim jong ki nong Rusyahi. Presiden kari Amerika Donald Trump uloong baka jingyasun hapdeng presiden ka Russia Vladimir Putin bat presiden jong ka Ukraine Volodymyr Zelensky kalak lalong ka jingkhanglat ka bakraw ban penkutno. Ia katay katma hakaba ulakam ba ulajan penyasuk ya ka jingyete kular yasuk arbanai mansua ngala perkat bangilayate ka jingyasun jongki arngut kinong yalam kalong kababun rukom kabalong ka jingkhanglat ban penyasuk yaki bat omdon jingkli ei syapang kata henry ngala perkat bangilayate arbanai mansua mano ba perkat bangla thawiya ka jingsuk haka thain Middle East bat ngamla ban penlong yaki arngut ki rangba ban yasyong thaj henry ngatarai bangin sayo yaki ong utrom haka jingyalang habalrum dina habashim yaka jingkentho ya Putin utrom uloong ba unong yalam chung ka Russia uday banjob ya katma Ukraine tanghapo ka sitiyo henry menta la penrung ya u syakasnem kabasau jongga presiden ka US uloong ru baka jingyakan at kabalas lemha kala pensniw ya ka dorjong Putin dakabong kamsim la penlong ya u ba un paubha bat kabangi kwa na presiden Putin kalong ban sangeno iya kani sangeno ban peniap yakinong Ukraine bat sangeno namar peniap shibun yakinong Rusyahi sasisin kamlong ya ban yo iba utrom ula kamru baka India kala pentikna ya bakan sangeno ban thit yaka umpnyang jongkar Russia henry lada ka India kam thit umpnyang ka pensuk shibun ka India kala pentikna yang hakapor kebal lengkot bakin thit umpnyang syu na Russia batkin salit thit biang yaka umpnyang na Russia tatnda hadin balakut katma uloong biang hakatayo baladeb utrom uloong baka Washington batki perlok jongkan NATO ki penjur yaka jing penbor ban penkono iya katma hai Ukraine hadin ka jinglet sya Putin kamsimlala satya ban penurlong yaka jing sange tma hoot ngidang penjur yaka jing penbor ong utrom haka Oval Office hakapor baya kendu ya presiden jongka Finland Alexander Stubb habalakli da unong thok khobor jongka AFP lada penjur ya ke jing persang nak benta ka jingyete kular baro ngindon rengkat bat kanato kalong ka benta ka bakraw ula banrap presiden ka US hakatiyo baladap hadin baulaya kendu ya presiden Zelensky ulong baka Ukraine talak ban job yang ya baro ki jaka jongka naka Russia batwat baniat sa jingairu daka jingkersan jongka European Union kadon haka kerdan ban yakun bat ban job yang ya baro kawai ka Ukraine laong utrom haka rensan jongka Truth Social